Tala flava malo le soifua si mai le whaafonga I tala mai Australia ale radio Samoa. Ua whairoa le whainga maloa Australia tolu piliona o le atu wina le NBN e fesoson iai ma wata ue se saunuanga ma le pale mia le basana I Canberra o le tolu piliona lea le atu wina e whaare rei ati rei le unanga le NBN e meise reuna iai o le tamau ainga o le atunu. Whai mai Albanese o le NBN e whatatau I le awala e soifuai mai au fia I le soifua maloloina ma o onga ma e tāua tele le soifuanga. O lo whitaua ino ngā ruenga whaarereia te tawana whaamae e le rua whetol se fulu ma watu ua ia e le malo le tuangai I le mana na o e whaatuto o tasi lea au nanga. E tūranga e se foi whamatalanga e whaatatau se whaalaulawe tūra I mai mere pone le vasanei o whaamanua ria I se ri e tolu se fulu I watausanga. O li pote le 9 News o ta wai o re wā fia, na oso wha ia I se anga ese I se mga ala I merepone, ma ta oto I lava I le no fuanga na a fia ai, a o wala au e nisi o mōri mause feso soani. Ua wha iroi le ripote o le pōle a Susana tupuai, sa wane ai tala bau e to o lua, feta ua ina o se rima sa tama ta I mawhinau I le tolu se furu iwa tausanga lea, e tu wane le ki o lana ta vale. Na musu si tangata sia, ma oso wha ia I roe le ri e se furu rima tausanga I le anga ese, ma sosora ese. O whetaua ina o le ulu o si tangata lea na fia, na tau mawhaia I e poloka le manuanga o tādia se peso soani, ma ua lipotia o le na fia mai St. Albans, ma sa tanga whitia le wharamai, a wapu e nei e leo leo le asana nafide I se furu lima tausanga lea, a o su e pea le tamai tai na o lato lua. Whai mai o leo moria le tamaititi I le tau pule pule e fasioti, le tangata whainga ruenga ia kou si Quincelani. E se furu tolu tausanga le tamaititi sa ia tui se iturou, le pātua se tamaitai whainga ruenga ia kous, I le taulanga whaatau Ipswich, Quincelani. Whamtaranga leo leo po le te o le lima I le fiafia na nafi na tupuai lea whaalawilawe, I le Coles I Warwick Road, na maua atuai le tamaitai onus furu tolu tausanga o manu o tinga ina, na ave atu le wharamai ma whaia iei tong fitinga, ai na po e ai loa leo leo le se furu tolu tausanga lea, ma mōri ai le tau pule pule fasioti. O le soe tura iei le whaamsinonga, a o sue sue ai leo leo le mafuanga o le nei whaalawilawe. O tai au le ua fuafua e te tala I leo rua I whale ainga Amerika o le Wendy's I au se tādia nei, ma o le Cold Coast I le Surfers Paradise leo rua I la lao le atalaina. O whairuara company o le rua wherua toru na sa niei se marienga e te tala I le au nanga nei au stadia, ma le wha moe moe I o atu le rua whetoru spuru wha, ua lua se lau la ua mai atalaina. O se tasiri nei ufale ainga ta atere I Amerika ma le telefo I o isi atunu, e tumutumu iei tangata o na oana tau mafa o Burgers ese, ia ma o lātou whaaria se ripoti o le au lātou whaongaina, le povi ma le moa au mai te tonu lavo au se talia. Pai mai le 9 News, e leo leo rua I teimine nei ua ulufale mai le Wendy's I au se talia, o le awhib se lau warurua na tatala iso na la lai me le pone, ma isi no fuanga, pe itaina wha le tonu ma toe tāpuni ai. Whai mai o se vaenga le nei o le whaalau te leina o lana au nanga. Ma le tala muni muri o le tamaita I taalo tenisi o Destiny Aiava ua ausia se isi tūlanga mawalunga I lana tau mawhai le taalonga tenisi na ua manu malo I lana taalonga muni muri nei ma ua sawa I loa le taamnusanga lua o le Australian Open mo le uruai taimi. Na malo Destiny le tamaita I mai Belgium o lo numera iwa sfutasi le lalolangi le tenisi a o Destiny o lo numera se lau ona sfurulima. Mana ia ta ua se whaatanoanga ma lau whaasalalau I le mai o le taalonga ua matua I fia ua sao atu I le isi taamirusanga mana ia whaafita ia fo I le lango le au mata. Ta ua Destiny o lo na malo e mana ia mata ua foi ma ua whaatani nei mo le isi taamirusanga e so wai. E lua se puru whātausanga o le tamaita I taalo Australia a se alo foi o lo tātou atunu Samoa. Tala nā radio Samoa I nei asalua wheroa I a tai au I seisi whao poponga soifua. Malo soifua o le se fufonga Samoa, radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se ki a radio Samoa.
O esi la fia iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. A whai lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Oh yeah, that's about bad New Zealand represent. Don't us twins, to Jet Records. Sweetest song, sweetest song, sweetest song that I can sing. Sweetest song, sweetest song, sweetest song that I can sing. Sweetest song, sweetest song, sweetest song that I can sing. Oh baby. Atonu nawa tufa inatu ia se faalinga po se fasalonga ole o mai ona tuilunga o tato penga failang ya atonu po o mawa sava noi e tote silsila ma faitau iai pe fafung is that up ya atonu e ole ai manino le au
O te whatalofa I a te oe maua whono whātu whoi ma le nganga whiwhia ma le nganga whaafitai. I le lofa ma le anga le lei o le atua o whaunu te mai lo sui fua. Ia ma se malosi fua o le au ono nei wa tātou toi whailoa I ai lumo le nuu. I le tātou porkalame tuli au pūpē le to tele o tangata. Ia ele I le pe whato a tolu ma sina talo na. Whatino le nganga I fo Faiva. Ia sa tā ua o le manawa ngā ruenga po le drive time. Ia le nā. Ua ngā e le tae au, mauso le la, ala usu le atunuu. Ia sa I o fo I na ngā ifo le la. Ia ma ngā ifo atua ifo I ma Faiva o le atunuu. Watu ele wha malo, whaafitai, I ngā ruenga le lei sa utou whaatino. Le ataua savea le nei, ia mo le tātou porkalame, o le ngā ifo Faiva sa tua I le atunuu le so. Tau alunga atua ifo I ma le au nanga mo le tautua. Se umanu ia po le ftaringa fo ia fonga bua le vai monga ia ma mea sa tutupu le uli ia whaafitai mo le nā tautua ai o le so Samoa ta lolo pa ia I sa ma whainga o oma na whala le whala o le atunu u le tai au se ia o mai fo I le nei taimi ia ta ti atu ta oto atu ia tu mua ma pole ia whapea fo I le usonga ia ai te nane fo I ainga le taima le ba o fonti I tu au ma la taua. E li po iai pa ia. O le tāwhatolu o le tātou vānu nofo pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le atunu. Pea o te papa iai pele ai. Ia, e le ima se me sui ai. Mai I le pai o le malai tele se ia o I fili ma pulutuu. Ia, Samoa poto le da, I ona tūlanga mau pue. Ai, o iai le manatu. Ia, e mawalunga. Le anga le lei o le atua mo o tau le au whainga luenga te tofi e whaa. A toa ma whaa maurunga le vi inga o le atua. A ilo talitonu ngā leanga e tā ua tele mea o lo tutupu mai Samoa le maua fo I le avano te mamutina mātua. E mai moa ai maise fo I le lo le atunu ui tafa e fia. I le saundoanga, o le talandoanga ma le whilo inga, a le fionga le tumaitai pāle mia. Ia fia mea Dr. Naomi Mataafa. Ia ma le mamalu o le vasenga lau tu stala ma le au whaasala lau. E tu sama mea o lo tupu mai tonu o Samoa. I le wha malo lo ina o nisi o Minsta, feilo inga ma Minsta ta itasi e se fulu lima o I la tau. Ia ma le manta upu leo lo lau munu ia pea. I le tua la uli o lo iai le lua sfuma le lua. O sui fai pule o le pati whai o le whaatutua I le tua Samoa o tasi. O lea o iai le sfulma le lua I le tū a le tumaitai pāle mia. A o lea lala tātou uo. Se I wharongo longo masila sila. Ia, po o whea e agi iai le matangi I le whailoa inga matustala. Le whionga le tumaitai pāle mia matustala I Samoa usi mai I lau whaafonga. Ia, whaafitai lawa. Lau whionga nai. Patalo fat o I le mamalu o le vasenga o le au whaasalau ni tai au. Ia, tulang whaadupe masani e fo I le tātou watunu. A tonu al naua tufa inatu ia se whaalinga po se whaasalaunga o le ua mai au na tuilunga o tātou upenga whailangi. Ia, a tonu po ua mawasa wanoa e tau te sila ma whai tau iai pe whaafungfungfo. Is that up? No. Ia, atonu o le ai manino le aunga o le whaasararaunga o mata upu afua mai I molianga o le sa umia le tofi minsta o whaatoanga, whainga Faiva. Ia, manisi o la asanga ua Kapena ona tulai mai I le tui eseina atu ma le kapeneta ia o nisi fo I o whaalinga le vaenga whaupufai ia ai mese fo I le whaiunga fo I na whaianafi mo nisi o minsta o le kapeneta o whapena ona whamalolo ia e whaisina umi o lo whasalonga le nwhai whapeo leo mwhai ono tau maua le aunga o le wheo ia e le tau mate o le tie le o tau mau fisiri o lo fia sao no mai ai
ai pe le tatou fai me fasol Wale le e peo fesuvia inga ai e whabai lunga o le mataupu foi le o le whatutuina po le whatutuina o la utaitainga e tawala o na amata i le kapineta ia o le la ua vai ai le totolu le na vai ana nafi i le whasolonga o matu tananga ia moni le la ua vanoa ai na forward kapineta mai o le aswata iau o le a whailo ai ia whaipule suitulanga i le kapineta e anga ia tuntanga luenga ia ua vanoa tomorrow. Yeah, pastai il timing day. Ole ia te ola ver tofi pale mia. Na fai ele fai un mal pale mene o Samoa. Ole pale mene foi lá o Samoa. E fai ela na fai un pe fa o lo pale mia. Pe le fa o win. Si pare o e fa tempo mala il fontana pale no caso. Ia ele fono o pale mene vai as fo e ono tupu ai. Io e ole o fai unga ale party e o fai unga la vale party mai pe ole mele o titilo nei pe o sidile na mai momone e me fai il party ona vese lo teta e de me fai una la to va vese lo pal mia ia ole mele o tupu ile vai nga fa upu fai ua avea ia le molianga o lau ua tupu ai se manatu a mua sa le tauna tupu le mea ai mai se ole tu malo ia le vai nga fa upu fai ua tupu foi se manatu oni faufaunga lea ua fai anga i la fionga i ala uri. E le ngatala i faufaunga i tuatua pati, e pe ua iei se manatu ua tupu, o se faufaunga i totonu ua pati, ma amata mea atu i ate a ua le taita. Ia, tau ina maninu, o le aafia o le fionga i ala uri ni taupul ni, na tau tisi le fia. Leva na saunoa ma whailoa ia lona foi manatu i le nei matau. Sa avea iai le whautuanga. Siri pere tatia i leo leo. Ona mata whai oi le nā leo leo.
ia ai peitai e whaawau pea i le finangalo o lauri. I lunga o le anganga na te fia tuli loa le ami o tonu. O le mea lau te fia whaamaninu. E le o se matau pure ni na tala noa ai le vai nga wha whai. O le awhai se tape na nga whapea. O le finangalo lava o la auli ia. Ai ina ua a fia loa. I le whangaso longa o le matau pure. Ia peila le ua whatupua ia manatu. O le mātou mawhitanga al pāti. A fia sesi. E mautino ala nā mea i ere ti ngā lofa. You're empathetic, sympathetic. A e le whapea. O le a foile toso i nātu iai. E latu i tonu le mata upu le ufa ngā solo. O le mata upu le ufa ngā solo. O le mata upu whaltu la fono. And it's very inappropriate. Mai o le mea le pe e watulanga e se le mata upu le ni. I whelaua inga i e whai. La watu, ia la auri, la umai le si tu, ia, a wharenga kumaro, ia la i pule, ia, tate musu e ta utala, ai le a tata no. O le mea la o le awhia ai o tangata whai upu, po taitai o le malo e tono mea, le pe, wa si ia i lunga le, ia le nima tau, ma pe e tūranga ese. Al whalawlawe aia, o le whalawlawe, o le lawea o le taurelea. O le alawa ele i maua i se tonu mau tu. O le fact, no one has been charged. La auli hasn't been charged. Le ala i le pule hasn't been charged. O le kele foi o ingo isi fai pule ngā whelelea i le nā taimu. Wa pei wa avea ma se poro kiki foi lea e whanga soro. Ia te aua ia i lo tūrang whatai tau tere i fia ia i le mea. Ma manatu alofa fo i mo a ingo o le taure lea leo maniu. Ma e pei e eise manatu foi lea. Ono lea e pei a fia ia whaipuri. Pei la SSS mea te tau ono uia e whaanga solo ai le tau pulea. Ia te aua ia. Leo pe o whātau sanga tarun tu. A lefto a o mai, a e o mai fo. E o mai e leo se morianga o se ua maliu e tamu. A e o mai. Ona o tala ua whatu. So that's the issue, and lesa o tom whai e whamanino i. Almela lea ua tuku to e fo i mai ei i lau whisiri. O ele languna lana i le pati. O le ngata le ti ngalofa. Ai pe o le la su e au. Au te leilo foi polale me su e au wai. Pe amalosi le au ya la uri la su i ai le mele. It won't. O le ua kakia le i el fasolongo al tulafono. O mea foi sa finangalo i la uri. E sa ili. Le la o i ai le taununga. Ya, pe la vayela whamatara. Ei mga sorti iya to mawaya sa amin. Nella buona Mario Samoa tornare a e fanno mai il affiamo portato mano e sai ora sì quanto sarà o abbiamo che non fai pure ma mi sa si guarda io ho una non vuole fare ma fare o te territorio è stato un po' in Samoa o lava lo si deve dire la fome e fa fuori e a fianco per torno al meglio o e che non è da giorno
Ina o monia ia la o sili de la watu. O monia la o. Ilo sia fia fa taita. Wa watu fa tu toma ilo fia. Monia la o fata waso. E fai sta fa uma. O fata tani mai ale o le toma. Le taita le toma fia. Ona tu taita. Pole ale tai me fai sta fa uma. Ilo o monia la o. Peter, ina amato no leana pe pese mai na to. E fai na fai uma fa taita. O fa pena lo tu. Lo kusi. Ilusi la fia fa taita ina. Ina. Ai sa me na ele fai uma. Ele tani la no mo ya ya. Ai fa taita o fa ta wina I po. Le na tu. Ele taita ina o tato ma no tu fai o fa. Ia, o le taimi al tangata ia, o le taimi na al tangata. Pe tau te whai mai e wawe pe tuai, e tau whina ngal mali ni. O le whasoronga lava, o loko mawhawhau, le whawhaina o le tau. Mai, o le mea na umi ai. O le tau mawhai lea, i ala au. E whai le mea te tau na whai, o le wha mawai. Ia, tano ina tono kapeneta, tala noa I tonu o le focus a ua le mawhai lava. Ia, tasi la le mea whai ai le whai u. Le la no whai. Whai lo le taimi le whai ai. Ia, e so fina ngalo o ta ina lo mawhawhau no whai mai le tua ngai le mea tau na whai. O sa o le o lau fisi. Awa, ola ai. I mean, what changes, Ami? Whether I made the decision earlier or later. What changes? Actually, it's the same. It's the same thing that the HRPP has been singing and asking you to do. Your leadership decision, decide what you should be doing as a leader. That's exactly what they ask you to do. That you're doing now. Oh, so you're saying essentially, I'm doing what the HRPP is saying. That's what HRPP was pushing you to do, and you are doing it now. Yeah. A papela o lo mawhawhau na, e se lo mawhawhau. E whai ala whai unga, I le taimi, ua tāre whea ngai, ma le whea ngai ai oa, ma la uwa inga whau ka whai, ma le minister le ua awhia. O te mawea. So se furu, wanu whai kule ia te weira au ina sana mai kumori, so sa awai o whona whaka. Ela tuku isi minister suri na. Sofia foi puele mau perto mai. Ela o ina o fioma te sai mai. Ia, ole name foi petofia. Ia te waia. Ola e ta oto I whina lo fai pule. Ola o whina whataitai. Ola o whisili le fai pule. Ai mese o le wawa noa le kapenet. Ia, pe I son fatu tuanga ia te pele ai. I le nei a mea, o la ua mau, o te le fia su e au I se mea. O le wata atia lo tau fi whataita. La Oli's been charged, he needed to resign. O la upu mato vaina, tato loto te tele. E ia mea tutupu. Ai me whai anu tato whafoi. A wale me whai lava. Le la ua pasanga mai le ururu la au ia te. You know? E fai alo ua utiu te I le mea wato fia ia. A wale fia ia le vai na wha upu fai. E le ma fai ona tu ua utiu te wha ala malo. Se I o le la sanga e o iai pia whapea e whatini ia le fia. O nisi o fai pule. Ia le se foi me, o le mauta. E le nang mato. La ia le si vaenga. O le lo foi po ferme ia le lato finanga. O toi ngā taimi whapene. Koe tau tatai mai tutongu. O le atau nuana me le tu. O le me le tu. Ua awhia mi te sa ona morian. A le la ua whatupu ai maisi mautala. Mo me e whatu. Ia nā tau tira whia o le van whapene I whamatara. Ia o le loto ita ma le loto tau I msui.
o le mea alina ua lanu ai upu fai ua lewa e le'i toatupu nei o le mea ua lewa ae o le fa'amoemoe ai ia e tau tatā mai le moa o le ala ia ma tau fa'ase'esee ai luma le galuega a faia ua o se tulaga foi lea i upu fai ua le mafai le fa'auau le faiga malo e ai foi ia filifiliga e faiaga ia i lenā tulaga ai mo le taimi lenei e fiafai atu ala u ma le mea foi o le ua sui ai lau kapeneta tāua le fa'atuatuaga o le a le pu'upu'u o le a le umi e o te palemia ai o te manaʻomia se kapeneta aua le kapeneta e fa'afoea le galuega e faigofia le fesili o tumau ia oe ia lou fa'atuatuaga ia tea but it's not one way o ke va'ai foi au ia o kumau lo'o fa'akuakuaga i le minista lea ale mena no mana'u ai e le'i fai ia le matou talanoaga oi le fa'apea fa'alau e tele no mana'u e fa'afasaga'i lelei ia e pei foi na mafa'afasaga'i ma la'au e le o se mea foi nei le fa'apea una ia ai le finagalo lea i le fa'alogo mai i tala ia fai but when it comes to confidence ia a'u ai e se taitai I need to know that Jack. Ia, vai. Dali me ta tere fatari e vai pola me tu pura sonfu. Ele me fai no fa betala po a tala ista ka te fai. Na la o tala. O leo te mana malama le rei. Ile tu la fono. O ava no la e palmia. Ya, pela efisidi mai nei a tau, ka te vai po a falling on tau. E atwa salanga lauli na ave. Ira amtanga mai a mele. O ile lungo mato o mato wa Peters. Ya, o I tato te malepe. Ai ma te de fela. So, o le meu te whano no ai. Tasi te tangata, maana ngā ioinga, o a whianga ia o mai a te ia. Ai te ia o tupu ele mele. Ia te aula ia mo tangata ia ma whawhau. O le atua ngā whainga lea e whai ele mele. Mo le whai pule. O ile whailanga ke tuna inga o ile. Ia, tere fia tau tala fo ia, o tangata malanga whiriwhiri. Ia masalo le sivangal na le la tuet fa sononga. Ia malia le finanga. Se yo aku ia. Lula. Ele no se fai mangi ka oile e ki lo pula tera la
Ono e a tau te na sai tu susi le o usai le o. Ia, o mea umana, a o le isu waia, ua mapunga, ono le matau kule ia lau, le lau ia ila ngona malu rosi o tangata. So e whai ngofia, tu maupea lo fatu tu ina wau, pere ai, ia, tari mai, whamaria mai ere ai, ia o whamaria fo ia. Tau. Ia, pai. O Samoa le tunu sauroto. E le whape foi o te alota mala i nei mea. E whai o le fisiri o le whatu tuaina e le whai ngofie, mo si taitai. Lua, o le taua veina o le tofi minister, e leo se me whatau wafo. Tolu, la ia tu la fono e whaia. Mai tau no whape atu i le lui le au mai. O le tofinga la vo minsta, tasi atanga tatu i lalo tu la fono, o le palimia. Mai e le whape se ngā runga fo i le whakong kalake. A o le kaimiwa le mga oi, nga negotiate le po le ale, o au penifiki o au mea whairo kongi, o angi mafu anga le kuri oi, e le o le melina. Mai foi le ina ua momoli atu ia le tusia le ministare o le peo titilo atu pe ele ia olo na mafaufau o le avea le fesili o le fatu tuaina ma se mea ave se ia o lona manatu o le saulotonga o lona manatu ele langolangoina ele tstauna fa ina ilona. That's how I read. Well, of course it affects the ngadwen. La na nga mati to kafsanga ai le sunu fatu to nga yate. Well, I feel regret. Ile mea le ia fuafuanga ia e tape natu ia to te ungo tu la fono le pamsinonga o tape nango me o whenga palota ia o le toe whetuna inga o matanga ruenga. I mean, so, you know, I feel regret. Well, a whape se pe fea o le adem whai ona whaawau le porkala me lea. But o me wa tutu, you know, mai e tasi ale me tonu ai foi lo mafau pe fa o le fua foi le e mai ata o polala wa nga yo inga fai pa o atu I taile panmen o ile tu o ile pe o te manao o ile e to e batu fo ile malo se tu langa fale to pe fo ile tato wo mai ile mai au le parot. Do I want to put the country through something like that? Well, ile ka mo fainga e faawa wa pe faawa le ya. I mean, we might make deals, we might do this, we might do that, but ele ngakia o le ya fainga foi tono le o fai ma fai pule. So ole ate matai tuwi oile pe ole ala options e stauno va ai ale me ale batu e pepe ona mai la fasa na oile o metu ale ai alo me e fanga soroi o le tele ala e pa u mai le pasengo fai pule ya tu mai pe le pasengo fai pule e fai matou fai o kona tsa si mai tau mai ana tu o le wa ba le fo ma ba e tu ba fa fa le tu fo se si o me ko le tu yo tu sa lo fe ma lo tu ba e pa e ma la o ki ba fo lo ya ba o se to fa e o fi mai te u le tu fa le ba fa le mai tau le tu
o te leiloa, po le atua ngā teu e te wai. Pea whapea, o le mea moni aia, e le fia muli i le tu la fono. Le vaenga, a oa aia, o le foina mato o whatasi uma, o moli atu le tunu, o mato te sa vali tu la fono. A le la ua mai tutu le maro, ai whai tuno, ono le wa fia le stanga to mato. O i le ila tauna ese le mea whai. Because that's fundamentally, le mele e tupu i. O le vaenga foi lan mato vaenga. E le o sta ita i marosi. E wha ngalo pawa. E whai e le mele e loto iai. E te se wā no video tui la. Ia, ele ia se me tupo, il malam na maule alua feita. Ia, ma talo no i tangata e malam. Langi e tau, pausik, langi, mulu. Le ai se ma felo inga ma le tai o le tuangai. Ai le tau mate te tau no fai se ma felo inga. E al tulanga masani, ai me se pea loma se fontanga le parliament. Ai me se o le fono mombua le o tau sangal ni. E me tau o le committee o ngadwenga. E la e te tai o le parliament. E le speaker, manaisi sui. Faturanga e por kalame parmin ia polisia vanona e feiro ai o te manatu i le turanga ai o mei e fa vesi ni ia ele alofia le fatara noa o le taitai o le turanga ona o le sivaenga tele na o le parmin mai o sia mato mta kule la o tutai Ono le ola tama ni hoi eisi kono alpane. Mene tau sia. Ono le tele ia e iai ia komiti pa pale mene. Lena tatu whaumaunga pa whonga e tatu siku. Le i makaina au sia pe pa mani eina ala tau ripoti. Wabatu iai pangtuanga e oe pa mai a mai ala tau ripoti mo le kono la tau mai e pale mene. Ia mai si mai mo tau porkulanga. A utura i mai mausani mai le amatanga mai a. Leo no ai tula. Te fōrina i le tau nuku mai ale ane mai. O iai se pupo le ngono ki o mai te te ina ni. Vai o ia. O nganu ngat parmin. Ai elo se metu. Ia, ole foi le e fua ina le fa wa mo le fa wa. So te le lola po la tonu le winga o la ofisi. Awa Apapea o le feiro inga al parmene e tala no inailo tofu parmia e inisi me tu ato le melma. Ia, o le mwhai ona whaawau, e o le mwhai na whaawau, e ia implications. Mo le ngadua ngad parmene. Kere lola po la le... Kere lola sili komiti pa parmene ia, lea na le mwhai ona whaamagina, ala tō hāwenga, e awa ki tōnu whono le tawai, e nā ve i e pātua. Ia, whamai ai a mai o tō wala sāpai mai. A watu se awa noa, te whamai ala tō ngā e mai, a rewo ko tupu mai ia nei pe whea. O iei sau ko lenga ātoa ai, mani si vai ngalo pisi. E iei po i o tō kurakulanga le pās. Kurakulanga ona tō whai ngā mālo o, whamai ama tangata, a ngā i rumanai, a rewo tupu mai nei pe whea. Alena e tele mau mai le fisili ale tene le. A whapea e se mea o manatu ai foi lea e pe isa regret. Yes, my regret is. Ale ale mwhaina whaawau ia por kalamene. I've already said that, so I don't know what else you want me to say.
Se quiero cofsi mo. Ai longa, ai foi ni fitu mainga ni me laiti a mtanga benga autuaya fa fale ma ia suir cabinet fo. A foi lá ele me está suia. O mel nga le mana o biai le suia tu fa wa pel nga dwenga ya kolare o mi fen fa wa wa. Can we finish? Se ilong atu le me fayat. Pastai tu. Eu tala ao mai. Sekia. Pastai o lo que não se pode. Pastai mo si. Eu tenho mano de ya. Su saunga luanga fo, sau loa le bau master, o le tau sa inintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, ale ai le a faina. E ma fai lava o na awa o ina oe au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le bau master. Ina onua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Onua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Jalo fana vau tia roa, ua te tala ina neile ua unanga e veni, mo wha taunga i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaia lo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ia, toi whawhenua i atu le whawhonga tāpua i le atunu o le nau tau whawhonga i ai. E se teimi tātou a vase vasea fo ia ma ilo ina ia le taluanga le nātu stala. Ia ma le nātu whelo inga fo ma le tātou te tai le tumai tai paramia. Samoa, toa fi malia le tai. Io e, nā o tau sila i le tali mai a le paramia. I whesili ia e ana watu. Ai le fesili tā ua lava e le ilo tea el mata pule o fesili le lava fionga le mai tai paramia ai se a lava ua toa ele mata pule suina o le maliu tu au malele au mai o ni leo mai fafo e fatino ngalwe io o to mo mai ile nei todos fulma le 5 minute o fa sanga i le autostala atoa la lava le mea ua le fasidi ai. Lea o lo ta ua. O le mata upulu nei e mafua mai i le tuli loa e le sunga i la uli e le mali atoa, le fionga le minsta, le sa vea minsta. O le mata ngā ruenga o whaatoanga ma whainga Faiva ala manu ma vau matua. O le tulinga lea. Ina ia au mai ni leo mai fafo
ona file mu leo mataupu. A wafoi, e tu watu I leo. Ai leo iei fo se whātua tuanga, o tangata po o le leo na whaatino ile atoa. O ngā luenga leo, malu o le malo, ma le fionga fo I le komsina, e te alofa I le tātou, ma tā ngā luenga. Ai le ai ni alatou equipments. E te tau na iai ni nai tangata, e o atu I fafo. Fresh pair of eyes, na whai le taimi, na sa ili ai le tangata, na tangata baleina le fionga le minsta. La le mea, wa le mwhai e na whai ina o maliu le, tamai titi, e le tawa loa. Ia malesi fisili e o le, e lau manu ia, o lo poloka I le vā o le fionga le minsta, o leo, ia malau fionga le tamai tai palemia, o lo tu ina atuai, le whautuanga, e tātia, awani au maia ni leo, mai whafo, e ei o lātu, ata mai, whaapitoa, saidi ili ai, le mata upulea, forensic experience, forensic investigators, a fresh pair of eyes, a whai o leo whātausanga, tasi le tausanga, lua tausanga, tolu wha, e le maua lava se tali. O le mea lale na a isi leo ata mamai I tu atu a whai ua ngata I le tau mawhainga ma le mala malamba o li malu o le malo I le suaswenga leo. Ia na iai leo se fituna inga I le toa whaa le fionga le tamaitai paramia. Pe ana vasili e seisi o la wali ia ma lau tamaitai ia sa latu o whaa sa ngai ma le fionga le tamaitai paramia. Au te le tiola. Au te le iloa, pe ai se a, ele I tau wai se mawhau il mata upulea. Awa o lesi le mea lana, leo o tau bala, malama mamanino ne I ai. Le ai a se si ei se pule, ma se paua, ma se maru si anga. Nante te tō fia, ma whate ai le minsta. Ua na o le pare mia la. E ma whai o nā ve ese, ele vaenga wha au whai o le fast. Lona tūlanga taitai. O se taitai. I to tonu o le pāti o le whātuatua I le atua Samoa watasi. Ai le mawhai se maru si anga o le whātuatua I le atua Samoa watasi. I se lātou whainu mera. E tuli whātātai I le whaafale tui ba se lātou whono. Ua na o le pāle mene. A tau la le pāle mene. O lona winga. E au fia umai a matule epa, maana whaipule sful ma le ono, epe sful fitu, pe sful ma le balu. A lea la o tau whaafonga, o le vai aso fau. E usui ai le fono mua o le neitau sanga lua whelua sful ma le lima. A o le usui le fono lea le palemede. O le a wheloa I mua. Le palemia, ma le sa palemia mua, sunga atu le epa. Tal tonu mai Samoa. E au noa malo o masol salonga. Pe tau mate. O le mata upu mua la vale o le alote. O le lango mai o tui la epa. Ma le whainu mera o lo ia te ia. Lea wa I le lima o tui la epa le ki. O le lango ina ma le lango ina. Ai wheloa I fo I tu le epa ma le fionga le tumaita I pare mia I le vai aso lea. Ua fo I. O na longo pui ali I tu le epa. Sui uso fono lava o le pati. Whau whai ma le whaafale tui. O le hero pipi. A to e tanga I Samoa ma sila ma whaafonga le lei I le saunoanga le tumaita I pare mia. Whātaua ina tele le upu lea, whātua tuanga. Trust. O tau sisile. Tasi alvasidi al parmia. Iana minsta umai es fulu ma lima wa au mai. Wheloa I face to face, one to one on. E te whātutua ina. E avea ma parmia ma sa teitai. O le taimi a te mawava mai ei whamai lea I lau fionga tu mai tai parmia. Ele umi fo stala tu mai tai palmia e wa tuli fo em fa malolo o to sila la ia manatu le foi pule po le minsta o lo na ia le na ia ta tau
mai le a whaina i lona tofinga wha minsta, o lea ua whaongala na i ata tau, o tau sila la i lea, o i o la i ata tau. There is no other way to deal with this. You're straight out of the door. You don't trust the Prime Minister will sack you on the spot. Simple as that. Hey, masisi ata le whiri merana. Aka ko kali e fo tato. Awani avea le seba mea mamafa i hato. Ele mama. E mamafa atu le se lo le mere le o kula i mingi. E siri la ia le i hato. Ele nā fo i malo si anga. O se pale mia o le atunu. E tuli whaatātai o e le ala. Whao ma se, le ala o tātou tala noa le nei me ta o le se i ma lea. Lea o tātou tala noa nei i le se i ma lea. O upua ia le fionga le tamaitai. Se i ma lea a leanga ua mawaa. Whasino o ia tule epa ma le ropipi. O ane, o toi mi milo mai ia. Ta sei umaa o lana lava pāti wha au whai na ta pena mo le wha moe moe o asu leanga ma ia wha pa uai le whainga mā loa tu lepa au tātou te whai meita tātou tala noa oma i tū o mea ia o tūlai mai you don't trust me e le mā fo i lai le tamaita i pare mea Whapeo mai le minsta o lau ai a te taune na ai le au mai i lalo le whawai. E le mama fo le palmia fa mai oh who the hell e te sau i tono la kapeneta le umana tata no te fai mai tu lo wan fa funga le tenu e te le fa tu tu ida e fa fea la ta fa sanga i nga wenga te tele le malo mala mutanga wenga i tu tonu o fo tanga le kapeneta o mea umalau tau tala atuai le paramia leo te whaasino i eile tala leo. O mea umalau te tau tala atuai po o le saunoanga le paramia. Ia, o masalomia fo i lona langona. O le mtua mai mau o le sabidi le whaalu atuai le whaalongo ele tangata lea na tau sao mai e te au. Nā te le whaatu atuai na. Straight up, yeah. The Prime Minister has said it. What are the implications of these with the human rights and the rights of individuals when they are sacked on the spot? Where are those rights? Where are those human rights? O yeise me, le se kon kalate. Leise kon kalate wha ngā ruenga fo le wha vai teimi po le le umi tasil tausanga, lua tausanga, o le wha i le riba tausanga o le no fo inga. Yo, o le bea moni lava le nā Samoa i lau wha fonga ma le sila mai moa. Yo, nā tātou wo, le wo tātou no le tū lai lima, tātou wo ia tātou telefou i vai whanua. Fo i mai, wha uau le polokalame, ia, o mamata upu fo i, o le tātou wha soa iai, a wā, le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa, e le nei a solua. Tāwhalawa o se pamukunga o tala mai atunu e mamau le Pasifika a le Radio Samoa. Momo atu i se tala mai Jerusalema e tolu se fulu tolu tangata na ave whapangota e le Hamas le wafuafua le atu e whaasauloto mai pe o na riputia le CNN. O le vanga momoa leo le marienga mo le tauwhia o vesinga i lea i tu o le larolangi e tari tonu Israelu o le toa telo i lātou na ave whapangota o lo o soifua pea. Ai le taumate o iai foi nisi ua maririu.
Ma ta ua le CNN e iwa sulu whapang o tau fia pia le Hamas, taru maide o swainga ia Israelu le lua wherua sulu tolu. O sao no foi de presidente o Amerika Joe Biden, o lo finau malosi ia whaatau nu uroa le marienga, e le ngata ia whaamuta ai whetawinga, a ia mawai fo i se file mu mo Israelu. O le mai o le vanga mua leo le marienga ma wha marieina o na whetuna ia iloa lea ma le vanga lua o le whaamuta lua leo taua i to tonu o sa sae tu to tonu. Ia pani wato e avesea le ofisa rwa ai tau o le atunu le lapata inga mo se tsunami po se ngalulolo le mai o le mafui e malosi ono te simaleiva le malosi le fua mafui e na whaalongoina lo na lulu le moto kiuju ia pani whapea fo i makoshi i le tu i saute. Pai mai na vaia se ngalu i te tonu le tolu 10 minute talo na mai ale mafui e tolu te sima le lua futu le mawalunga. Na toi ave sea le lapta inga le poa na po a sa fautua ina pea tangata ia whaamamau ese mai de sami mga tai whale o le atunuu o na upopolenga nei toi whati nisi ngalu mawalunga atu. O le tūranga fo i o Japani e maale ale lava o na ulunga tonu le Ring of Fire mai masani o na lamatia i mafui e. O le lua afe se punu maletasi na afia i Japani le mafui e tele, ma le ngalu lolo i le lau mua le atunu i Tokyo, na maari wai le leiti tifo i le 2 afe o tangata. O le malosi o lea mafui e iwa tesi maletasi i le fua mafui e. Mai Brazil, wasaini le presidente o Brazil o Luiz Inácio Lula da Silva se pili ua whaasaide toi whaongaina o smartphones i a onga. O lea ngā yoinga wa ta ue le CNN o le au fiaita mai tia onga elementary ma onga maurulunga i lea whaitua Amerika i saute ma o le a mata wha mamalu i a Februari. O le a whaatulanga i ma se whaavaa whaalutula fono e whaamauti no ai e whaonga e tamaiti masini ia i le nā o le taimio emergencies pe iei fo i se tulanga lamatia e mai se pe a fia whaonga mō mea onga ma pe iei fo ini a fianga tumau e mana o miai. Sau no le minista wa onga Camilo Santana wa ngai tamaiti i upenga ta whailangi se taimi vave o leo langa i le temi nei. Ma ua whainga tā fo i mātua na wa ai meo lo lātou whaonga ina ma o le whaititia la o le whaonga ina o smartphones o le awhi soani i le tuititia o le atulanga. Tua tele mātua ma tamaiti o lo langolango i le nei ngā yoinga. Kore saute, o le waalele a kore saute le Jeju Air, lea na lavea i se taimi ele i mamawatu mariri wai ia le se lau fitu se furuiwa na iei lunga o le waa, ua whaeloa mai, ua whaamuta ai mawhai ngā malanga tōngi pau mai Busan, a ngā i le Northern Mariana zilo na lau mua o Saipan. Whai mai o le asa 25 o Februari sa fuafua whaamuta ai lea au unanga, pei tai watu umai i luma le aso lea ina ua tupu le whaalawelawe, wa mariri wai e tangata i tō tele. O se tasi leo whaalawelawe o ngaonga watula i mai le tala whaasoropito wa alele i kōrei saute, pai mai le Jeju Air, o whai ngā malanga uma wā a fia i whetuna inga ua whaia, o le ato e whaafo i uma tupe pāsese na tutongi, ma o le wha i unga tala whea ngai lea o te tau o na whaia i le taimi nei. Talamulmuli mai Perth o Fiti leo le awhetawi ma New Zealand a Uruguay ma Kenya i le whaangasalonga o taalonga le Perth Sevens e leo toi mamao o na wha amataria lea. O le asarusu whaale masina nei a matai le taamrisanga ma o pulu ua mai a whaatulanga e au fiere pulu a o lo iei Afrika i saute au Italia, Argentina ma Amerika, pulu B o lo iei Farani, Spain, Great Britain ma Ayalani, Malaysia pulu lea lo iei Fiti, New Zealand, Uruguay ma Kenya. O le tausanga taluai o Farani ma na siampini le tupā o lii ma au Italia i tamaitai. Wa whaatulanga le awa tamaitai Fiti i le pulu B, whaatasei ma Great Britain, ka anata ma Amerika, a o New Zealand, Japani, Ayalani ma Brazil i le pulu A. Ia o le whaiunga le nao tātou tala mai atunu e mamauma le Pasifika i le nei fo iaso, ia manuia tele tiu te o whenga iai ma le tātou tunu.
siva Mao mayuma kakoeva Kako fika fa aseki Ole fifia ele bebesi Seku mayuma pa siva Mao mayuma kakoeva Kako fika fa aseki Ole fifia ele bebesi The boom, the bang, the boom Aguna, Matata, I spread it like data Shoot it like NASA, I cover the face Mufasa, so pass me another Yeah, sasa mai lole musika kama Wapei ole la le a asa Sasa mai lole musika kama Wapei ole la le a asa Yeah, certified hitter, big curvy figure Arch back, insert trigger Drip, drip, make it drip, drip like tiger Ride that bike, king of the ring like Mike Cyclone on the ring like T Sing like Glee Open door, sweat keys like donkey Run the country like I'm Russian I'm Russian Then fai mamaso Uma maya le musica Vaya fica Sawe siva Sea esiva fai malalo Veye alo Le fai mamaso Uma maya le musica Vaya fica Sawe siva Swinga con tapia Kenge kama pia Goyo kuanga Opolinga alele Maka aka aka Pese kenge kama le aka Eba ailanga Aka aka koula pa Iesa ole la wasa Like my lole if you feel ever lay my way so pay or lay from one mole as okay I sole mai suma ya suma mai salinga Tau malopoto Tau mawhaine on the pole Tatane a bear tawa ai tau popo Eleni Afalai falele sili le manongi Eleni Fakale Sili le malongi Faitalia oi Is the fine I fire Oh sila popo Fai ai Tau alosi fai malofa Ole manatu o e mato olonga Ata si matsi tai tau wila langi Wale lo ele wangelu wa o iai Eleni Afalai family Sili le manongi Eleni Fakale Sili le manongi Faitalia oi Is fine I fire Oh sina popo Fai ai Popi massima fa per ma pua Ele ngata le tau ngata fiu saka Tau ma fai na lau ma fa Atata petato isi atingi apa Eleni Afalai
Eleni, Fakale, Silamalongi, Faitali oi, is Fanga Fire. Ma o sino popo. Fai ai. Fianga so I fi loyo le dei fo I a uli o le asolua ina ua nga e Faiva o le atunu o le ua suma lima minute o te aile tu la lima ia nga waka umai a le li pese ia Loa Grayson ai sau e ringi o le ane me rea ngai le ai o sau pirikaki nga ngai po rau suska mako a ria tele le whaafunga mai a le atunu se I toe tale pesele lang na uti alofa atu le fionga le au pepe. Tala I junior le li I pule le nao le tatou Digicel. Ia e te tau ana whai le tatou whaatala rohanga le da. Ia koe o soma I. Ia, yo to sauna usu se pesele. A o e ti e lau ta amale le teimi le ne ia nga I atu I lau mauta male lawa. Whaamanui atu le atou sa mea I ate oe. Ma wha malo atu I o tute ma whai wano filima. O le ne yasu. I've been once before, experienced enough not to want it more. Careful I become. Roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute.
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E tele o mautinoa, po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhaina tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Lua sa full minute wa te aile tu lai lima ma futa mai loa le fionga le ni pule o le tātou telefoni Digicel le fionga le swafa leo Pepe Junior tala I talo falava ma lo le sui fo maduia a ma lo tu fo I tiu te ma Faiva sa ngā partia I le so a fio mai le tāpur kalame talo falava. Whawhelo ia tu lau fionga le ia taua tu lau fo I o malu tau awe. Whatalo whatu fo I paanga le tātou po kalami. Ma lo le whamalo singa wengo le nei aso. E se le mana I o le sulu mana I o le lale ia tau nei au kilani. I oe. Ia o whai ngofi e fo I na whatino tele o whi whafua nei ainga o moua sia mata ngofi e. Ia tala whi ngai tonu am tiutem Faiva I whafu. Ma lia lava ta ua tele le tātou mo le nganga whaftai. E le tala o le tau I lea taimi o fo tātou me o tangata whe mo wa I fo le a o vevela kele I o whambai o leanga le aso a ki munga fo I o whambai o whape I ma lea ia a sa o le sa o nga lau whionga le swafa ta bua tele le tātou appreciate ma tātou whaftaia me alofa le tua ia na maile nei aso ba tiu te fo I sa whenga iei le ofisa ba wheta loloa I fo tanga ia ono le mana ia tele le tau le nei aso le ataua. Ia o tele ai na whai atu ina I ngā luenga le whali. Ia o le fionga ia pesta la sa ngā whamalwa ingo le tātou ofisa le nei aso. Ia e si tau tāpen pena fo I le tele o. O nai vaenga wa fo to fo I o whanau le aonga. Ia pe o le meana o le wa matona tau au titilo I fo tele o nei matua. Ia wo matu ki wisi masi sa popoli I me alo whanau. Ia le ala wo matu. Ia le wa matan tau whaso solo ma fo fonga. Ia wa fo tapena no whanau le aonga. Ma lia la mata wo tele ia o te lo fo I sa maua le ava noa e whamanuia I fo I nei a inga mamatua I le teimi o aso malo lo. Ia ina I se I fo I ma whamanuanga tau tupe ia sa tufa fo I le tātou company o Digicel. O sao lea? Ia, o le tātou se ia ia Christmas o nā ua umona. A whaafiso tai fo ia I lātou o le whapeona. A lautongia fo le tātou se. Ia a o le teimi nei. Ia le wauti tilo le tātou company. E po le a se isia tātou whamama arenga. E mwhai ona whai mo nai o tātou ainga. Ia ele ngate a Samoa, tonga whiti Vanuatu. Ia I tonu au kilani nei a walto fo atu whanau le aonga. Lono wingo le si ruwa yaso. Ia tāpen pena I tātou promotion fo. Ia ona whapea fo I leo na whalau I lo atu. Ia o nei vaitemi. Ia o lo tam whailava fo I whamauti noa le. Whasopoloa o top up tātou company a tātou whaloloa. Ia e le ngata I tono New Zealand nei o Ausitalia foi wa pau yo tu en feo na ya lu fa tau tapa partiki sau ya ai o isi atu no uma ya e nga ila vai lunga online e le o ye ni fa lo ai pe yo na New Zealand ma Ausitalia ya le am fa yo na mawai ya tatu tapa fa lo am fa tau se fulu ta la dua se fulu tolu se fulu ya fa pena fo I male lima se fulu ya ai mo tatu wa yo le ya tatu Visa ma Mastercard. Ya, na fai o fiana nga I lunga le tātou website, ala Digicel Pacific. Ya, ma fai o na whatau ia tātou top up. Au ia whapena fo ia tātou data plans. Ya, au tūlanga I tautua le tātou, ia tātou SIM cards, mo I lātou o loo saungi malanga I Samoa, masino January. Ya, ma fai o na whasotai fo le tātou ofisa I nai mangele.
ia o lo whapea ona iai la fionga ia pesta ma la fionga ia mangutia ia pai ona sosoani atu ia tātou SIM card ia awa foi le whai malanga atu i Samoa ia o tūlanga foi le tautua le whainga paanga le tātou Teach South Pacific ia manisi foi o company la fatu PPE le ClickX ia o le nau mwhai ona ngai sa o la vailunga le website le clickxpacific.com ia ona le sitarai ia ona la folder se leni anga i telefon Teach South le Samoa mwhai ona ngai tātou officer Teach South ia e tala ia tātou tupe tua. Ia, o peo nei tautuana le tātou Teach South la pesta o whanga solo le teimi nei. Ia, e me se foi le tautua le tātou Pacific 40 le tātou talo whawauta. Ia, o le nā ua mwhai foi ona whai e whaatau o groceries i whaloloa. Whai ona whai e whaatau o tūlanga o le cash power. Ia, whapena futongi na le pilio le vai. Ia, le fo mwhai ona utuai tā vale. Peo na whalau iloa atu rason tēnei. Nā ua ia tātou pamu i polu, pamu o tole foe nai whangalii. Ia o savalalo whasito uta. Ia, whapena foi le tātou pamu le moto sa moe tua nei mato. Ia o pamu nai whai tono polu. Mwhai ona utuai tā vale whangali tālo whawauta. Ia o sala whai. Ia, nai mwhai whangali ia pamu le Amatanga Service Station i Sale Longa. Whapena foi lalo malava. Ia, whapea foi tātou pamu i nai sasa ai. Le nai mwhai ona utuai tā vale. Ia, ma le tātou pamu le asau no le whale alupo, petrol station. I nai whale alupo, mō tātou le tua asau masalenga. Ia, o nāla wei nisi au nanga whaupopo nai sosoani, whawhaingo fia iona. Sosoani ap tātou i atu numa mau. Ia, mō nai ainga i Samoa le atau. Malo, whaptai, tau o tele. Na foi laua mana ia le whaalongolongo atu o soo atu o le motu tele i salafai. Ia tātou au unanga, ia me se foi o pampensini o mwhaina utuai ia le tāwale. Ia, nisi vaenga nei pa u ia tau ia lau fionga. Ia, masalo o nisi vaenga tā ua lava o leua. Toi tāpena foi nei ainga i Samoa, wato e foi ato whanau ia onga. Ia, nā foi mwhaina whaungas tātou tālau whawauta e whatau wei ofu a onga. Ia o stationaries, ia o se vai, ato a onga, ia ina ia e veni karatas, whapena foi ia le SSAP, lo ia la tau la ia pia vai tele msale longa. Ia ma le sisi kei foi, na ema ui lava a onga, ia o se vai ma ato a onga. O whai ona tongi sa auto e tātou talo whawata. Ia ato nu malvaenga muli lea lea taua. Ia msalo leo te pose lilo le. Se mātou nuu fōi i whasito uta, ia, o lo o tau mwhailinga luenga le malu le tua, ia, o le el tātou fontanga, i le aso sā, o le vai aso asau, i le aso luas fulma leono, ia, i nā le moto sa moa i leono le fiafi, ia, fio maima, tala mai au, pa i o sa tuala, ia, wa fōi le, tāpen pena ina, ia, o le fina ngalo fōi, a wase tātou sosoani mo luenga le tua, o la ua whanga solo nei teimi. Ia o nei vaenga tā ua nai fia whaasisila atu nei teimi le fiafile a tau o mlau whaalolo lava. Malo whaftai tā ua tele o whaalongo nau a mato nā ngai mai nisi fo i o le fiuanga ia manisi fo le itu malo. Whatalo whatu le sunga i le ai ono. Leo te whaalongolongo atu lo i nei ai ono le wha moe moe na nā leo pepe. Ia tālu sia. A maisi na vaenga fo leo pe text mai ina ia mwhai o na whaalawi loa pēr i so se teimi e anga i mai le au whai ngā ruenga po o fo i nei i aso uma e lima o le vai aso ina ia longa pui ali i pēr lo tātou lo uma le malu o le tua lo fou e whaatū ia ma whaale leia ia ai whaaftai tele i lau fio lau pepe mai le tā telefoni ia ma le tuatusi anga e tuiei le mauta Samoa. Ia, whaftai, ia o le tātou address masani lava le tasi whātasi Beta Drive. Ia, po le mauto Samoa, e le mwhai ona e misia, ua e whafsanga tonu wale. Taulanga whātau i nai mangeli. Ia, o ina alo i le tātou ofisa. Ia, an whai whana sota i meile, o lua tasi lima ono, a tolu whawha. Ia, mo se fsoswani fo tele o tātou tautua i New Zealand nei. Ia, me se fo whamoe moe se o mātou nu.
I whasito uta, ia whastai tele le ataua, manu ia tele ia, pokalami whangasolo nea fiasi. Hapena fo I maduia ia le Gagaifo Faiva ia ma tāwhaonga foi mai vanga bal whanau le fiafi ia saunga le mule toi fo ia tu mau te malawa ia e whasui fo ia mo le teim nei. Ia le nā tanonga ma le fionga ia leo Pepe Talai Junior. O le li pule o le tātou company telefoni whaviai o le Digicel ia mai se fo ia le tulanga o le tāua tele. O lana au unanga malana tautua, ne ngata il whaongae viri ai lau kingi. Ia e whaongae la fo i lau tupe I Samoa. O le mea ai, o le vai, o le pili o le mōri, ia le lau o mawhaifo o nau tua I mare pensini o le tāwale. I pamu pensini atoa, I le atunuu atoa. Tūmua, ma le motele I salawhai. Numero telefoni mwhai o ne wala au iai, I le fionga, I le ripule. O lua tasi, lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa ia whapeda foi o neanga I atu le lato ofisa lima aso le vai aso e talai I le Malta o Samoa I Mangele Town Center I le whalongolongo atu I whila fo inga matali mai le fionga tumaita I pāle mia I le tu ufisiri atu o le tōtele o le au tustala. Sa au tau whalongolonga tu foi. Ia, e pei e whauringa mai uaangi yangi. Ia isi tustala e pei o le sunga le tamaita ia amesene. Le fisiri lana tulai mai. Ai se a na ele ma vifai ai se whai unga whapea. I isi mata upu. A lewa mai lol mata upule ya la uli faido. Nal me wala yo na umina tua ya tari le palmia. O le taimia o tala fia ngai le mea te bana o mo mafu fau o le afai o le fai. Niwa. O le tali le na. O le tumai tai palmia. Ai pe ya no fai atu. E alu alu uma fasili nei ma mea nei aile I yo. Seisi fasili ele mata upu na wha maite ai nei mea umalama. O le maliu o le tapa leo tua. Ma le masalu salonga lava le nā. Ia, o le vā o le fionga. I le minsta o leo leo. Ma le fionga le tamaitai pāle mia. Ua poloka I awari a vātua ni tangata. Ni leo leo whapitoa. Ai mana tua foi. Na sao noa whapitoa lava le fionga I le I sui pāle mia. O o le ave I le wha mua le malo. Ma le wha moe ina ia mawhai una iaining leo mai atunu ma mau lato wata mai whaipitoa. Ia whasosari le mei nei. Ia o loo hoi lata le tununga. A whai o sila pea le tamaita I pāle mia ma le minsta o leo. Ua le maua se toa fi le mu o le atunu. O lo o langa lava fina ngalo le atunu. A le uta oto ai lava whapea. O le ai lava masisi me e toi mawhai ona toi whai ai. E toi fwoi. Vane me ta ua le nā. Tau na iai se tau unga. Tau fwoi na iai se whetu na inga whapea. Well, this is not going to go away. So instead of protecting allegedly someone that has always been a suspect in this case, let's do something and do the right thing. Bring some fresh pair of eyes. Bring some people with the experience of forensic examination and investigation. Awau te tali tonu malo wha maoni, ta whewhe pēna au mai. Au mai leo, mau te pese toi pē. Ku sa pe ki ngai koukaringa, se oe au mai, nan me ua musa au mai ma telefoni lei lunga. Au mai ma telefoni, ma wha mau maunga o telefoni. Everybody knows that. And they know my argument is right. Kai sa o ala whinaunga le whatu e nei. Nāle vele o le o e su e mai ia nāmia. Ion. Ia ona wha mamā ato i la ia leo I ngō isi mautangata. Asi a mai.
Ia, tātou nofo whaatalitali la i le whaamisnonga le nā, le ngata i le a sofa. Ai, o le aso luas fulma le ono me, sa auto whafonga le saunuanga le fionga le tumaita i parimia. Na umana fautua ina le sunga le lauli. Tātia le mata upu le le o se mata upu ale kapeneta ma le parimene po le pati whai. O le mata upu wha le tū la fono, le maliu o le tamalea. Ai tu upe i leo leo. Ai panga, whamai lauli. O te tuli loa ina pea, le sa ilinga o le ami o tonu. Wala fo lo, it's a frustration and frustrating issue because people are talking. You know, nea nana whamai ha, ia, na o laumuru ia, allegedly, allegations, la me o le sua i loa, na allegations, na allegedly, allegations, matua inga, ma upu, ma mori mau, o le i mori mau o tangata. Ia le nā, tāti atu tātu te tala noa pēa, le nei mea. Ia, e le matau tia. No, mai lea i le lau tu lai mai nei. Oa, sfuma le valu tangata la o lo i ai le teimi le nei. E le vaenga la uri. Whamai o leu to e selesi to sfuma le to lua. Ua manino mamala malama. Ua whatea ia whaipule ma minsta nei mai o latu to finga minsta. Alo wha ua pea on ave i lato o whaipule o le mauta. The Prime Minister, with the one-on-one sessions with ministers, Fiume has decided to terminate ministerial portfolios of Leota Laki, La Mustele, o le sa vema minister o pisinisi malamuia. Mai le tu malo o palauli le falfa. Lua. Ua whaamalolo le tofi minista o le fionga le tumaita if sa minista ia muripola ana rosa murioo. O ia o le minista o tinam tumaita ia whapena fo i maanga whasotai. Whatasi ai o ia o le whaululunga o le poloketi o le tasi le miliona tana. Lona tolu to e lupe o Nosembo pou mulinuku. O ia zaba ia le tulanga o teknolosi ma whamtalanga papenda foi ia sota inga whanei o le po. Mai i tu malo whale alili tas. Alona wha, ia leo wha malolo, leana mua ave eile wha malolo ina mai. I ona tofi bidista o le whaatoanga ma whainga Faiva wa mtua wa pefo i le fumanu. Le sunga i le lauri a le mani toa. Le ua tea o Fosi Schmidt. Tau sila la Samoa i le aso lea o le awatu e nei i le fontanga lea. Le usuia o le fono, le pale mene, mo le tei mua. I le tausanga le nei lua felus fulma lima. Le aseba inga o le a tilo ia i le atunu. Tolu i tu o le a tilo ia. Tu le epa mo le lai tu e angaia le malo. Fia me malana vaenga. Ia ona vala ia lea la auli ma le vaenga. Talo fai. Awa ele i mafau wina esis. O le atu la i mai se mea whapea. Ele tai awana leila. O te i laba. O baba tu e sea i whai numera. O le o fa. O le te le whai numera. A o tango lo tali lo mal telefon. Tali atu le telefoni. Mai talofa le atu sa vea. Fa talofa atu. O ai lea e sa unua. Fele sa welpa lau. A sau le walau. Ole tamaitai, ole tapo sapa, ole tamaitai sa foi.
ia Sister Sua. Sister Faustina Sua. Mai le malo tele o le Peletania, UK. O loo iai le monastery i le malo taupulenga o Peletania. Talo fai, na whawhea e maua lau telefone. Pele ma mau, i wasa e fia, ma maile e fia. Ai maua le avanoa. E whasoa mai ai. Whai mai. O te mata atu pea, ma tau muri lau por kalambe. Wa maua e fwoi lo umal malama anga i upu whai o malo, ma mea lo tupulu tātu o tunu. Ai maise ele i lewa o na alu ese mai le fionga le ati kopo aisa na malanga whapitoa atu i le kilisi masi. Ia au le itoe taliu i Samoa. O lela sa tali malo ai i le United Kingdom i Peletania, Liverpool. Ia. Mai o lo ua nofo ai nei, mga lue ai. Ia matatalo mai mo le tātou o tunu. Lantala na nā tua whire, Sister Faustina Sua. Ia, o lo te talo mo le tunu. O le nā, porkalambe o le Gagaifo Faiva, whapea fo le tāno awala stonai i te mawaisao. O abela mo porkalambe e maua mai ilo na sotanga i ona ainga, ia whapea nā fo le tātou tunu o ma mea lo tupu ai. Ia ma maua fo i malona maamla maanga. I lea mea, ma lea vaenga, ma le mafu anga leo tula i mai nei mea. Ia, whatalo whatu. I le tamaitai. I le tamaitai sā. Ia Faustina Sua. Ma le wha mui ma le tatalo. Ia ma kwako anga kakalo. Wale mea lea tau na whi i tātou. E le mwhai on tātou no nofo i mo wha masino pai mo la whai mo tu langa o lo iai. Nā ona tātou wha matala. Wha matala o le winga o le mea. Le mafu anga nā lai ona tūlei mai. Le mata upu lava le nā le na la walunga nei. Ole le ai o se wha tua tuanga. Bo se wha te inga le nā. O le leai o se whātua tuanga i le taita inga a le fionga le tamai tai pāremia. Pio le mata upu laurunga le nā. Aia na mafua mo mai nei mea. O le sue ina lava o le tangata na maliu ai tua. Au whalangolonga atu la i le si o le autu stala. Ia ma whapena lava o na tali malu mai al te mai tai pāremia ma tau si i wei fo i malona leo. Ia le meta ua. Ia la sa mo le avanoa. E tali e ai. E tu mau pea le tofi pāremia o le te mai tai. Na o le pāremene fo i na te mawhai o na avesea le tofi pāremia. O le tofi pāremia e mawhai o na ave e sea ele whai unga le pāle mene atua. Nuna winga e au whiai ma le tuangai. O le pāle mene o le atunu. Tātou nofu ma tātou tilo ma langa o le au vae ma va ai ma mai mō le le. Sao noanga le na tala noa mai ei le fionga le mai tai pāremia. Sa au fautuina le sunga lauri. Tati esel mata upu le leo se mata upu le pati. Ma leo se mata upu le kabineta. Le mata upu fan le tū la fono. Ai fa mai lauri le ai. O te fia tuli loa le ami o tonu o lo o iai le tangata. O lai si la fia na tupu ai le wha lave le nei. Ia. Me moni nā le vai a sufou le usu ai a le fono le pane mene. Ia. A o le i o i se wha ai unga e wha pe mai ai. O lai whali tātou snap election.
Na le wingo na mea. O se whainga pānota whaatope tope. Urgency election. Yeah. Kakwe koe oi. I polls. Let's go back to the polls. Ale mea maari e. O te wapa ai atu. E le sunga la ulu e le maari e toa. Le anga fo le tangata e toa tele. Toa. Toi toa le loto. Toi malosi. E te wa ai i ai fo linga o le te malo. E fiua. Ai e sauno lava la uli. Ia matala no foi. Ma si foi la da ia pito la au. I lona tele tonunga. I lana ai a te tau ma le amio tonu a le atua. Tasi le tali o nei me oma. Pare mia ma le minsta. Ta talo atu e au mai ni leo leo. O tau si le fia le leo le amo a fai le mo ai o le tangata le la muni e mo ai si tangata. E au mai. Au mai. Faa mole mole. O le mea le na ua pisa ai le atunu. Ana ua fai le mea lea. Ua fi le mu le atunu. Ioi. Lele ua liki mai itua. O le asoan lela. Sa uwala ua tuai le li ilo ia. Maro CEO fo le nam. Ale tātou matanga luengo o whapasinonga. Le sunga le pali tele. John Taima le langi a fele. Ina ia whamanino atoa. Vaenga ia le a ngā i el tātou pali mene. Ia ma vaenga whaupwhai. Lea ua vaelua ina nei. O le a tolu iai. Vaenga i tonu le mauta. Sa o wala ulia fo i le sunga. I le li i lo ia sinia. A wae whapitoa fo i lona tomai. I upu tau i le whawae. Constitutional law. Le sunga a leulua i li i tasi malifa. Ia ai ua malanga whapuse i au se tātia le aso nafi. Ai ai lava le teimi. Ai na ono o oto atu o vaenga nei. Tātou te nonofo ma tilo iai. Talo whae Samoa. Telo tangata e vidi mai, tusi mai, e-maili, telefoni. Ioe. I le whaalio le nganga whaanonoe nei mea ua tulai mai. Ia le ale mea tātou te mawhaia. O le mea tātou te whaia. O le tui atu pea. Tui atu pea. E le te tau o na iai se excuse e whape mai iai. E le mawhaia na tātou au maia ni leo mai whafu. Le ana tātou o mai nei leo le teimi le choka. Alan me o le mwhaina, mai ni leo fa so swani le nei ma ta upo. Alo fangia e lau fionga te mai tai pan mia fa pena fo lau fionga le minsta fa walo. Tangi atu le tunu. Ala ta fiofi pe ala mai fea. Paua le me file mua le tunu o le tutu mai o tangata. Le masalomia ma sua ina. Oi manisi tu atu le mea. Ona sila leo Samoa. Ile wha maoni ma le ambi o tonu o te itai o le atunu. Ile au mai o tangata ne e tari atu i mana onga o Samoa. Ia. Talusia ia matala ia senga. Le musumusunga le anganga po ia.
ina ia whaatupu le while mu. Ala wha mele tala tus, amuia whaatupu le while mu wai tau I lato, watani I maa whawhine o le atua. O le a whaawau I pia o na safa tangata. Whaawau I pia o na nuti mo moia loto o mātua ma ainga. Paulo mangafa o wo mai masani o kale sia o le onga o le deita motua. Why can we put a stop to it in terms of bringing people with special skills and forensic experiences to deal with this and dig deep into the investigation? Ele posalilo. Asa le Faiva ele asa le masalo. A o mea la whawhainga ruenga ma le tomai o tangata mai whafu. O le a maua ai le file mu o Samoa. Iana tātou tilo lola ia lea. Mai pēo no whai atu. O mai a te au I mori mau. Nā tau te iloa ai e sa le tangata na telefoni mai Samoa I le pō na tupu ai le whaalabilawe. A mysterious caller from Samoa called a telephone number here in Auckland. Ala umuli tangata au ke lani e la so tanga. Tali atu le tangata le nei. O aina vidi mai. Wawaila ele nā, wole mwhaino o su e pofen. Ala e maua uma. Pē tolu I le whātau sanga o loo pipi mau pēa. Wha mau maunga nā. Ia se sila la I le fionga I le sa vema minister. Technology, wha pēnā fui wha mtalanga. Ma sota inga wha na yuna po. Leo wha malolo o minister. Sa minister matanga alwenga le nei awhi ai ma telefoni. Ma wha sota inga I telefoni. Walesi. Ma mea uma wha pēnā. Ala te mi ale nei o lau tūlai mai oe la tau e whaisau investigation. A o e iai fo I le tofinga minister sa tau fo I. Ona ieiso sao e sapina ai. Le winga le upul na sapina is a legal term of a legal order from the courts or from a judge. E ava I leo. E o sui. E le mwhaila na whai e tātou leo. E mana o mio leo mai whafu. Tasi ale pingo. Io. Fofola o mai fo longa ile le data. O numera su e fola il digisau ma le Vodafone. O ai o ngā numera lea. Fea na tūtū ai ma whai le telefoni lea. Ile a soa, ile a le taimi. Fea le na wha. Kai wa ile whai ngofia. Maua uma. O ina le stala I le numera lea. Who was the owner? You know I'm right. You know very well I'm right. If we subpoena those records, phone records, somebody is going to get caught. You know, ma wa levans te tau na maua. Le so tangata na call mai le pō le nana tupu ele whaalawe, ma le tangata na tali atu I, ma isi na whaalongolongo I talanoanga. Le wangina lu. Wa mata na talanoa tangata peo no whai atu le lava yaso. Ai mai se tangata ia la muna ia. Nā leo ama o mai talanoa mai televisi, ma talanoa mai I leitio, ma whai mai tala, ma lau mai tala. Ai talanoa I le mata upua lea a whiai. O tau sila lai. Wha mole ia. Whai le ia tau sa vea masui o le tō a tele ma le anoa noa I o le mamalu o le atanu. O le ngata I Samoa, New Zealand nei.
Tangata umai mu musu e whauarusu e suenga lea, e nisi tangata ese. Tangata nā lātou te leo nau, e turi loa le ambi o tonmo le atua, sa ili le whaamsinonga, o aina tupu ai le whalablabe lea. Ela au toi whātu fule tala lea. A whai tātou te le ma whai ona sa ilia, se tali ma se vai fo le mata upu lea. Pei ale oti o le tama lea, o le pea le maile, vātou whaafonga lea, tu lou tau langi. Ma mamalu I swafa o le ainga. Ioi. O le mea le nā. Le amana ia, le isi popole iai. It was just an accident. What if he was your son? Samoa, this campaign will never die and lay down. Will never. It will continue to throw us back over time and time again. Ele nei foi me ua. Whaalilulilo. Nena wha mai ele tala le lo matua foi. E whiua e puni ele tamai mo I lalo le. O le tānoa. Wa le whi mai io mai lau. A whi mai ala e o ioi mai e la whai lalo ina. A talo whātu dunga. Tātou api o wholinga. Whapea fo I le tātou Facebook page, I le tātou YouTube channel. Please press the like button, share our program, leave me a comment. I love reading your comments. Ia ko kele whao ko ku vale ku pua. O le pala lau vale la tau ia ma le whai upusa. Ai mana ia. Eo ke aka pau tasi alo u whaitau atu I a fo I komeni a tangata o loa o le puare le ia wa winga. E le ia wa winga I ngionga maku. A whapea wharingu tō le tangata leo nina whapea ngā wharingu ko longa mama long kinga. Wai ma kwa e lo le leia I kua inga. Le wavala mai o le whawa o le murkanga. Na whapea la ia oi ai o le meo le fake page. Na lau te le oi loa mai lava o oi le iku le whai o mele mele. Rai sila tonu I whaale atua. Sila ifo Yesu, sila ifo ma tolu tangata moni mau iawe. Ko wha iawe. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga pa ia ma oila mi o valea. Tātou wo, e tāle pese le soa toi ma tātou telefo. E vai whanua. Whaabadui atua I ate oi. Whaaka fo oi lungo le awala. Ina ua nganga ifo o Faiva. Ia ma o mawhongi koloki lau kāt. Mana e saini ia na sa vali fo le ma kanga aku se mea ale. Ale whalingaru ngai lau kanga ma lau aku. So ia ko kia mi o whape ngā ma le lo mea ale a fo ia le ma kanga ruenga. Ia ma le ma whainga whai whaale le ia au tō ngā ruenga. Mistakes on the way up, make the same mistakes on the way down. Stay down if you love what you sold, then honestly read. Break a heart, make a wish, make a promise to keep. Make mistakes on the way up, make the same mistakes on the way down. Stay down if you love what you sold, then honestly read. Break a heart, make a wish, make a promise to keep. I used to mess with older chicks and had a few on the side until I met Miss Maturity. She knew I was sly, cast a spell, told me cut off them young ass chicks. In hindsight, should've known it was some dumb shit. But she like had me love struck, believing in things. My brains and my senses started leaving. It seems this lady had me leaving my team. Forget my boys, all I need is my love and my life. Right. Raise a seed with my love, live my life. Right. Never grieve over love, this is life. Right.
I felt no wrong, could do none, pursue one dream. Mom and pops didn't like her, I knew one thing. If I had to make a choice between her and the world, then we would move to Mercury. It didn't even hurt to me when I noticed all my friends and fam slipping away. But I'm happy, so they the ones that must be tripping today. You make mistakes on the way up, make the same mistakes on the way down. Stay down, different loves, but your soul in honesty. Break apart, make a wish, make a promise to keep. You make mistakes on the way up, make the same mistakes on the way down. Stay down, different loves, but your soul in honesty. Break apart, make a wish, make a promise to keep. Bought a house together, joint bank accounts and stuff. Amounts to trust, cause too much is never enough. Stop thinking about my future, my goals, my dreams, cause she defined our existence, or so it seems. It's all about us, my job's just a means to spend all my free time with my girlfriend. Now remember, she's Miss Maturity, she's seen it all before. She needs a little less attention, but I'm all for more. That's when the power shift took place, it changed her voice. And from that point on, I was a slave by choice. In the infinite pursuit of trying to gain what's lost, I see that look in her eye and feel the pain it caused. Can't get her back on course, she's drifting away. That which grows too fast is surely swift to decay. And these are lessons she had learned but failed to teach. Now I learned the hard way and set sail for peace of mind. Mistakes on the way up, make the same mistakes on the way down. Stay down, different loves, but your soul in honesty. Break apart, make a wish, make a promise to keep. You make mistakes on the way up, make the same mistakes on the way down. Stay down, different loves, but your soul in honesty. Break apart, make a wish, make a promise to keep. Desde el instante que lo conocí, yo supe que le gusté. Joven e inocente, ¿sabes? Él quería que todos los días estuviéramos juntos. A mí esto no me gustaba. No tenía ni tiempo para respirar. Desde el principio le dije que no quería nada serio con él. No more words left to say, she's deaf today, ain't trying to hear. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hello? Mom? Masinga o ka alo I lo mga ba Maki o le valukasi ai whangau mai o le kama Olai oi whakaofo ai whaai umai I apia Mam o ke leo fo se ua o valo fia e mai mali fai oi avele Wai ai swinga ke kele O makua alau kama oh my gosh e uru fele I kele a ofisi lo ufia makua ngai ai au uro lau salu tongi solo wha vai Le mawhaia onga o kua oi lau pele sei kausu e aku se kupe mamakakalo mai I a kele E loka reta I e he la yo Mama yo, lava yo, lava yo, no heta weta tu mama yo, mama yo, tu mama yo, alo te tu ke, mota tu
O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, retailers continue to be hit hard as consumers keep reining in their spending. Figures from payment processor Worldline show the number of transactions increased last year, but the value of the average transaction declined 0.6%. Overall, retail spending increased only slightly by 0.8%. Meanwhile, the Finance Minister is welcoming a more positive outlook from businesses. Claudia O'Neill has more. NZIER's latest quarterly survey of business opinion shows a net 9% of firms expect general economic conditions to improve. That's jumped up from a net 4% feeling downbeat 3 months prior. Minister Nicola Willis says this reflects a tough period of high inflation and climbing interest rates coming to an end. Willis says greater confidence means more jobs and higher incomes. Officials are sounding further alarms as Southern California braces itself for near hurricane-force gusts. The Palisades and Eaton fires in LA are still alight. Together with the Hearst fire, they've burned through an area larger than Paris. At least 24 people are dead, dozens are still missing. California Governor Gavin Newsom is proposing at least $4.5 billion of additional funding to help the response. CNN's Erin Burnett says the dangerous winds are starting to pick back up. Wind like that could erase progress that firefighters have made in trying to knock down the raging flames and fires that have devastated Los Angeles. Stargazers could catch a 1 in 160,000 year event this weekend. Stardome astronomer Josh Aurake says a comet discovered in Chile last year is increasing in brightness, meaning it could be visible from Friday or Saturday. He says people need a clear, unobstructed view of the western horizon an hour after sunset with a 30-minute window. Auraki suggests people look first for Venus, which is bright and easy to see in the western sky. If you look for Venus, look to the left of that, and if you spot that kind of fuzzy patch of light, a little bit dim in the sky, that's probably the comet there. And that's news. In sport, ASB Classic champ Gael Monfils is 2 sets to love up on French compatriot Giovanni Petri-Pericard in their first-round match at the Australian Tennis Open. Dane Holgeruna has needed 5 sets to advance from his match, while world number 4 Taylor Fritz won through in straight sets. Kiwi Lulu Sun and Montenegro's Danka Kavinic are on serve early. The Otago Sparks affirmed as title favourites in the Women's T20 Super Smash, handing Wellington their first defeat of the season at the Basin Reserve. The Los Angeles Rams have marched on to the second week of the NFL playoffs with a commanding 27-9 wildcard round win over the Minnesota Vikings. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi ma lau to olua le mawha naumana i o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausi mai mō whautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e le ai fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Ia le na, whai maka fo ia nai musika fo ia o vivi ingo le tua. Au whai pese ale mātou au talabou ale whakasā. Choir, youth choir mai I Vaiala. Ia le na, talo whātua I tātou nu, Vaiala me mota, ma le whale vai maunga, o tātou ainga I whangali I le tongo vai lele, le asolo tuai I lauli. Ia ma whaasolo mai fo I le whale sa ngaunga, ia pia, ia whapea fo I le atu whale ata atoa. E le mea matautia lava, o leo te nofo ma tilo pea I ai. Awa a o tā musika ia sa o toi fo I mata, ma toi whanongo I le saunanga le tamaita I palemia. E aluatu leisi fasili, a leisi tūsitala. I le taunu unga o iai le whai unga le tamaita I palemia ina ia whaamuta tofi. Minister o minister and tofa. For me le sauranga le palemia. Yes. I regret it. I wish it didn't come to this point. Au te matua I whanau noa ina ua o mai I lana whai unga. Ma le whai unga fo I whaito tasi e. Ai se a le bea ua lai o na manatu whanau noa le panemia e tusa malana whai unga ua whai I nei minister. Le ua mea nei mawhai pule o leini o latu tofi. Ona e tele ngā ruenga, ma nawa tau o le whatuatua I le atua Samoa ua tasi sa te tau o le whatino. E tele foi, tu la fono na pasia mai le vai tau o tu le epa. Pea o le luas fulu. Tu la fono, soli ngā tu la fono whapena foi, ma le whatu maoti o le whamsinonga whanua maswafa. Tele tu la fono fau e te tau na toi teu, ma toi tau whaofi, ma pasia. A leo o malepe, ma sofa le wha. Whano no le palmio laena te au mui sao. Ai pau a leo le mea. O le whaingofi o le fasidi le na sauno I le palmio. Le o tata le noa whaafsa ngai. Tā lau lua mfasile whai me lau whionga le minsta, e te langolango ina. E wha awau lo tofinga wha palemia ma te tai o le malo. Wha tua tali me le minsta le ai kiri langolango ina o. Ko e wha kumfo e lisi minska, wha mai loa, al whaingo whio le fasile le tamaitai. Te langolango ina. Wha awau lo tof palemia. Tali lisi minsta le ai. Ke li ko I karikongu ia oi. Lal talal, al panbia, olele. A whai te le whatutuina, if you don't trust me, I will not trust you as well. Out you go. Wa umalo tofi minsta. Wa se ilo wa. Saulisi minska. Ke lango inga awari e ni. E ave mpalemia matitai. Saule tali ala misa le ai. Ke le koe karikongu iawe. Ke le koe karikongu ma whaakua inga oe. I can imagine what was said and what was been said between the two, the Prime Minister and the Honourable Minister. Yeah. Whafo. Wow. Whaftai. Ai le whakuku e kiau, ke le whakuku whakioi, ka ki ange le kofi mingiska ingate. O lesi la whasiri lea ua taunu umai e whaatupu manatu foi. Tātou tilo la I tiute ma tāwhaioi o to finga whawai o le au le malo. O a whea e apa mai ai le au le malo ma le whono sui tō whia.
va ai se vai fō o le melea. O al whātumutumunga i o le malo. O awhea. O le tali. E le tai minoi mai le ao le malo. Se i vanga nā, ua avatu se talo sanga. Ma se fautuanga, po se tua lalo mai le tumaitai paramia. Whāto a minoi ai le i nao le alu malo. Pe whāta ape le paramene, ai toi fo i whai se snap election. Pe whāu au pea, pe a lava le whai numera. O se vaenga e tūlai mai, malango iai. Whafonga la. These are some of the scenarios that could happen. Nisi nei o wa ainga lau tōsi silai e ono tūlai ma tupu mai. Nea sa ngai nei e tuila epa, ma whono toe, ma li mongi, ma lato uma, le ehoro pipi. Le whainga mālo sa tū. A ole i usu ia le whono i le vai aso lea, a le palemene, e mua wheiloa. Tuila epa, ma le fionga le tumaita i palemia. Na o la ua manai nisi. E whaia la tala. Pe lango ina e tuila epa malana numeras full ma le valu lai ai. Le wha wau o le tofi. Palemia o le tumaita i le saafapito. A o mea la nei o le atu lai mai. These are political chances or options. O mea nei o le atu lai mai. O le a whiutanga. A whai e bailau whai numera tui e lango ai le wha au au lau tofu pārimia. Wha pia fola ia leo tui. Vai. Le a mātou lango atu. Ai au mai le tofinga o le min star o le vai fafo. I seisi o le mātou vaenga. Te iala ia leo o tau sila. Wa lua ni tofi min star e ave i o se taui. E whaau ngā ai le lango mai a tu le epa. I le whaau o wina o le tofi pule pale mia. Of your me. And those deals are real and will be on the table. This will be an open deal. Le la tala noa ne, ia tau te sila fia le lei. O le tino atoa ma le pau, ma la toto atoa tu le pa. O lo so solo ai le porkiki. E le ise ta mama tua o le tunuu. E le ilo le nā mea, i tu tonu o le mautafona ma le pāremene. O matua le to ina wa leva lana porkiki. Na pau o le tangata i whaia ina le porkiki a tu le pa. O la audi. Pau ale nā. Ai la autou sila nei ini deals o la whai le vālea. Neanga e le taungo fie ma le o mātou mai e watu le mātou whai numera. O le nā watuli mai o e le tau pāti. Io pēr whai ngō fie upu nā. O leo toi whatu tō ina o e le tau pāti. O le mea la le e tūlai mai. You don't trust me? You are sacked. Tuli oi. Tātou vava ai lei ai. Tātou vava ai ai. I tu ai ngā whiutanga inga la ia ma talanoanga i le vālea. Awane i e te i tū i le mei. Pea e whaafonga atu i le vai aso lea. A wā o tai ao e tofi ai e le whionga le tamaitai pārebia. Minister Fou, maisi tofina. Mana tua e sfurma le lima. Minister lewo iai, sa sfurma le tonu. A leo a toa pu whangota uma o matanga le wenga sa le ingi o lato minister. Whamai umana tofi minister Fou
Ia mai e whaatumu le pū lea ua. Wha vanga ina ua ese minsta ia ua tutuli. Wha malolo. Talo whai. A leo walau manu ia. Allegedly leaked that Prime Minister has offered ministerial portfolios or ministerial positions as follows. Allegedly, iana sui e to se fulu lawa iai. O le fallinga mai, i le lau manu ia, o le atu lai mai the pizza man. Mau usi osi pu mai e avea ma minister o telecommunication so ta inga televavave ma whamatalanga alo ia. Le tofinga le nā sa umia e le fionga i le li whaipule i ato e lupe o ne semo po mulinuku. Le walau munu ia wa me i mai ia le de sui whaipule mai palauli langa aia e avea ma minsta o tina matamaitai maanga whesotai. Lea sa umia e le fionga ia mulipola ana rosa morio o ale. Lea ua sau itua malau manu ia allegedly ua tofia ma ave le tofi minister i le whaipule o le itu malo a sau. Ia ni wava eti malolo e avea ma minister o whaatoanga ma whainga whaiva. Vao matua ma lafu mandu. Lea sa umia e le fionga le li whaipule o le itu malo o nganga i whamangua numero tolu i le sunga lauli a le Maria Tora. Le uotea palota I vao asiata Fosi Schmidt. Whamaya le tala le ati e kopo. Ia mo sese lui. Ta boa whastato me fau. Nei tau sa. Me fau le nā leo o tau tua Samoa. La auto sila ia I le fono. I le vai sa fau. Tolu vaenga wha upwhai. A le ala le ingo o le a whai ngoa I le vaenga fia me. Le si vaenga le fast lea wa ngai e. Awa a whai o le teitei fono o lo o tū pēr mai ai ana lana au tau e sfun le van, pe sfun le ono fo. O lona winga oi nā te tau na nofo ai ia le ingoa o le whātua tua I le tua Samoa watasi. O lona winga la e o ia fia mbemba le sivaenga. E su ese ingoa le lato pati. Na winga la, it's RPP. La uli ma le whātua tua I le tua Samoa watasi. Fia me ma le vaenga. O anu tofi minsta o la fina o tuaitu le epa. Bargaining. Upu sa o le na. Tu le epa wa bargain in good faith ma fa mai loia le. Look. La o tu umona mātou sfuru ono pa sfuru fia. E lango le whai numero ina ia wha uaudo tu finga pare mia. E maini minsta se tolu I nei la utu. No. A leo le minsta o le vai fafo. Foreign Affairs.
Ia po se minsta wala tu maua olo la tu ia minsta o ngā venga ma. Ele o mautinoa le leipo o umole talanoa ngā a olo ma le tamaita I pāremia. Ai eile mea leo wawa ai atu iai. O leo wotoe a ngā I mai I wālasi ma le fionga I le sui pāremia. I le tū a le fionga le tamaita I sāwha pitu ma le pāremia. Tātou tele mai loa, tele I o mea o le asui atu ai le nei vai aso, there will be new developments and new updates every day. So every 24 hours, there is something to be said, there's something to be done, something has happened. Tātou mata alia, ma mata I tuina, ia le tūlanga o le ao o iai. O le ale ongo ni mea lo tupu mai. Ona, o le lau whale ai nā, ma le moe noa. Leu tā whili e tā pēr, ma le li o le lalulangi. E whau, ma tau lama I le soifua o le aturu. Lale umi e whai menei, I le mautonu o tangata, the uncertainty of our people. Somebody might die. E u, I le masa o le toto po le oti o tangata. Lala le nā o le tuko lalo lo matupea. La le taimi, e la ngona ai e le tamaita I pāremia, e tau na ave, se tuko lalo I le fionga lao le malo, whaisau malilenga I le fionga I le malu le mano. A whai ua le toi whātua tuina se whai ngā malo lo tūlei mai. La le mea tau le whai. Whātali ea se I pāpāni whana, ma tau tangata, ma saa le toto. Samoa, to'o le tai. Le nganga le nā, wha malusi au I tātou, I le tatalo ma le anapongi. A tonu o le whatoa au batu nei a le vai aso, talo sanga ma anapongi e tu watu I lumo le tua. Samoa malana fōlaua le nei tau sanga, whatoa a mata. Ai a mata lava, I le koikiki ka loka umakanga ma whalpui tangata, ave ese o la tu tofinga. Tai o malo. La le mele a whai pēr whātū le lafo I le vai aso. When the motion is moved that the votes of no confidence should be carried out. Awai le mawhai ana talanoa, ona le talanoa ia tui le epa malana fo I whawhaletui. O le tātou plan le la whai. Tātou walu soli ai, ave uma le tātou lango I awhi mea. Ai au maini tātou minista se tolu pe wha. Mafau le I merda. O mea e ono tutupu mai, those scenarios might happen next week or as early as tomorrow or the very next day. Wale o whamaile tumatai pārmia. O le atofi ni minsta. Masui minsta. Ma o le a whaatautoina I se teimi lata mai. O a minsta o le a whindau ni eitu le epa. Ei, mai kofi minska. Nai mai fo la I leo leta. Ua au le vaenga a whio me, ma le vaenga tulepa. Ai a ngai e le vaenga
o le whātua i le atua Samoa ua tasi a le sunga i lauli. Mana i nisi o tutoe ai. E watu le whamalo i a te utou, sunga lauli, ma i nā tō foi o le loto tele, ma loto toa. E whapena fo i le whaiunga o whatino e le mai tai pārmia la tō. Tātou, tāpuai, ma te talo, ma ana pongi. Ai se tu upe le avanoa iai. Yo tātou te tai. Walu sili lena sili atuai nei. Nau fia sili e foi. Pele i iai lava se me taua ne ei le whato whala inga le fionga le tamaitai pārmia. Wala aula auli, masau tātala noa. Ma toe tau ma whai e fo ia, nei whawhita auli, ma whaale leia lo tātou ba. Ai whai mai le sau noanga le pārmia e lana tali le silna. Au te lei lope whawhiona toi fix. Te lei loa pe whawhi I ona toi whaale lei. Was there an intention there to patch things? Could you have dealt with this in a different way? Neisisia wala sam fayai, ele io o yai, santa tawai, ona fatino. Yameya. Lena. Ole li poti lea wa sau nei tua. Lea wa liki mai nei tua le li poti le komisi ma le kampani. Lea na tu inatu iai le 5 lau wafi. Malesi 5 lau wafi. Tasi le biliona lato te whai aisu e suenga forensic investigation. Forensic auditing. Le o sau I tua a lele lo tea le li poti todo al mot. Fono ma le pare mene. Lele o tau mai ai ngō tangata o mai e tātou talanoa iai. O lātou I ngō ma whanua o le estate tausi na whaamatuu mai e le estate malawistak. Asia mani I le malo. A mata mai o le tongo se sau I vai lele. Sau I vai tele. Isi no whanga uma sa whatino ai ati na e ala estate tausi. Le whasuia inga lena whai nei ina ia tasi le minstao ele. Ma au mai uma ele ale malo I lalo. O le whaamalu leo le minsta. A wai tolu minsta sa iai ele lato bainga. Lela o sauna I whawhuru li poti e māta ngā. Nau whapenatu. E tele ia komiti whapale mene. A o lei ta ape e malo lo mole kilisi masi ma le tausanga fo. Na lato ta talo atu ai I le fonga fitalai ma le pale mene ina ia toi au mai nisi yaso mo nisi taimi whaasili atu. Se I ta pena ia lato li poti ma lato ngaruenga ma tala o tupe ma mea umwha pena. Ale ua whaitau atu nei. Te ola tai au tātou olola ia le. Lau iai ia isi o usolo ngā lulue mai ai. Lau tu stala si nia I Samoa. Mātou tala no nei la vai. A mai le atau sa vea I te lewa talitonu li poti le waluatu. Ia le la langa I fonei. Tangata umale tātou tala no iai, o esa iai le lava I tau. E o I whanau o tangata ia. Mana tua foi o ele nei na whai iai ia le whai unga.
Nga watu le teimo si a mani ne e whai ei atina e le tunu. A whai alu suanga le watele, ai o le toi whai ani atina e anu u mafio anga mai tu ma lo. E whao ngā ai ele nei o nu u mafio anga. Whafoi. A fwoi ele ele. A lale me leo ua lau manu ia nei ma tilu atu ia. Lale me leo tilu atu ia. Le ana tātou tau whai ta pisa. I whanua. Ta pisa fo ia saina. Aile loa. O tātou lava tangata. O tātou lava tangata mo tātou lava te itai. Ia ngā ui le mele. Le alu mai whanua nei. Ia se au mai lali poti. Ile nei vai aso a o te ofo. O aile tangata ma tautia o anofa maliki I fafo. A lea ele I fono le pale mene. Ma au mai I lumari poti le nei e table line. Ia. O lona winga foi. O lewa au mai I fafo ina ia malmalamba ia I tangata lau tele o lea tunu. Awa nei avatu fo I nei komisi fa apitoa matanu mamate ai ili mamate. Ai le malmalamba ia I tatou. E sa oe le teine le fe me e tau. No whalongo tu whapelta la le pandemia. Yes, I deeply regret it. E sa o. Whano no le pandemia ono o le whai unga o tau I ei lana whai unga. Whano no. We didn't have to come this way. Nei mafofo wina. O la ofisiri atu ia te oe. Ai e whai mai. Oh no, Mom. I still support you 100%. We've talo whai lo tua fine. Loa pa mani. Talo whai. Malo sui fu manuia leke. Tinisi masil na ua pasi atu ma le tausanga fau ma mea ia au mea al kausanga fau. Wa engei mea se ia, mo le loto fia. Mo fo ia le toa ma le ona sai ma le whapalpale. Tātou talie I mea lo tupu mai. Awane ia mea le se ma mea mamafa. Ia ma le angai fu ma lo mafo fau mo so ma lo stroke. Ata ia. Si tale pese le puni alawa. O ia le matulua. E momoli e toia lo whaanga ia te oi. Ia ma e pese ma e fifia iai le Waimaunga College.
pese na tusia ele matulua ma le whionga ia tuisunga le taua a veau so fara o whai fo I langi le wholaunga. Ia e mana tua lava ia fo I whatunga o toi au mai. Ma whawhangu mai ma toi teu teu wha au le lei mai. E tama matene o le kolisi I vai maunga. Ia, no, mai leo la utala no. Whatalo whatu I le whatalenga au matangi. A masi a whapea fo ia siona tolua. Le whionga atoa po o le tamaita I atusi ia ma lorua fo I ainga. Whatalo whatu I le tāwhaonga a le tātou nuu I Nai Riversdale Park. Pe ona iai I le whaiwhi au ia me, ia whapea fo I le sunga ia la mepa. O le sunga atu I Samoa o I Saako. Ia whapea fo I ia le maupūtau langi. Ia whalanai pupu, ia mautou uma. Tātou o uso ma tuanga. Uso ma le tātou nu. O no o tāwha whau mai vai nā. Ma whaile wha malo stino. I me o kaupenga ka maiki. Kua kou makua kere e kou ka upe. I kaupenga ka maiki. Ia whapena fo I le whionga. Le whamasanga na mate malo. Ata frost malo. Talo whatu le whionga muangu tia. The Rose Tomenico. Ia. Alo le malanga manui ali I whamoio. Toi amatalia fo I ngā ruenga o le nei fo I tausanga. Ia maua le soifuan la le nei. Le asiasi atu I Australia le tina. Ia ole ma le whanau. Ia ngā wa sa ola o move. Ia. Ai. Hone nganu, wala la tele o befai. Ta ua tele, ea le saunga le mu, o lo soifua ma lono ina. Tātou vai o le ola, ta ua mo le whane lei o le toto maulunga, o ngase ngase, o le whatu ma ngase ngase fo I o le whaaleanga ina o le damaged liver and kidneys. Toi whane lei le kamale. Ia, whapena fule ngase ngase o le diabetes, le suka, ia ai maise lava la. Le mea vole leo e fiu kausi I lungo lo vai ma kausi I lo lima e ku I iskanga. Wa makua I ki ngā umaso o ngā o lima o pona iwi. O no lea, o le ngungu, ai sa vai o le ola. Wala au ia pe anga I tu fo I tātou maketi le nā. Sput ma le tolu Lappington Road I nā I Otara, le whionga sa ole I atuala ma le whaltua I apeka ma le aingari whaftai atuala. Ma le whaltua I apeka, ia, o masani ai, wanga I le to tele, I le tātou vai le nā, ma le tātou maketi le nā. Nga I ade o tau I le I tūlangi le I Manurewa, Luas Fumba le Lua, Templeton Place, I nai Glendon, Manurewa, lo I ai le tua fine, ia Maria Nibe, ia whapefori tu mai ta, ia Mareta Sawanga, mo lau vai nā, mo le vai avoka, ma le tua le vai avoka. Au ngā I le palapala ati, po le cancer, ngā I tina mata mai ta I le breast cancer, ka nesa po le palapala ati I le susu. Ai au ngā telefo I le palapala ati ma le prostate cancer, si vai ane le whafunga le tunu. Mo tātou ma outou le tu pāo tane. Ia, tātou se e mai I lesia tātou whale o loa e le o ngā tonunga le mu. O le taulanga whatau I Otara, o I whewho I Mangele. Ia, lo I ai ia le whionga I le whasina ia tole a foa. Reverend Larry Tupa I Lavea. Ia whapewho le uso ia whao le tane. Ia e tawalunga I lesia tātou maketi o lo I ai I o le tulangi sifo. Numerotasi, Triangle Road, I Massey, ia, anga I ai, ia, o wafo I le vai mo oe, mo utu uma olo I ai I le tulangi le nā. Ai, o le nā o tau nu ule tātou vai I Brisbane, Ava ai matanga I ane I lunga o le alaata, o le turisi sa moe le whionga ia fonti auloa. Nā o lo I ai le numera I lunga I nā. Ia ma e, wala au waila ia le iai. Ia ale o le nā. O le tātou uso ia reupena. Le uso ia reupena e le
ono tasi wha, lua o valu, lua tasi lima malu. After yatu, o le toi whaafonga lumberala na, o le o ono tasi wha, lua o valu, lua tasi lima malu. Ano ringa lawa lua tātou do whanga i nā Brisbane, na uanga i atu ei le tātou mai. Ia, o se whamrianga, o le poto, whaana mua o te māmu tina mātutua o le tunu, ai misi, o na i o mātua nā. Nā tō whaia le vaidea. Wa manu i ai le tō tele o tangata. O le penu fo i lao le vaidea. E o ngā tele mō open wounds. Meo manu a fo i le tino, ai misi ai le meo le. O meo papala, o meo maosia, o le mai fo le o tamaiti e mamango a fo le o eczema. Ia e pepe fo i lafa makangi. E musu e au eila lafa e mai. Check sa kule di inga e mai se pengo re vai se ngingi e ngo o le ra hui. To e valu minute o Natale o le tu la. Fitu, uni ngalo ya te oi le va fili. Ya, ma le toi au malu manongi o le lolo. Le polo kalame a te mali i mo fale polo, ya. Ia fo i a inga i le fiafia nā nei. Ia toi wha manatu ai i a te oi le tā ua tele, o le tā tū maleanga i whanua, o tātou tala tū, wha pia fo i le tū maleanga, ma le tātou ngangana. Ia, o le vao ngangana, o le o upu e fotu ai, ma fatu ai upu. Ia, ia tuai lau tō por kalame, le fiafia nā nei, ta mamutua ia vaipu ama o na soa o le alatou whasoa i le atunu. Ia, whasoa fwoi ma le whaaloalo. Tu o le atunu talalas. Ia, ta ofi tau muli le atunu. Nuia lau tau whasoa i le afiafia nā nei. Ia, fwoi mai se upu. Nā se tala ua le tau tamale i lau whaafonga. Ia, po lau sila mai fwoi. Ua e aki ngu ai, ma ua e makwai e whaali ia le a taua. E le nei aso. Ia. Mali e lea whenua lo whinangano. Ai o le a tāle pese lea. E whaamadu ia antua i a te oe. O le pese ale i a tau sa vea. O le pese na tusia. E le si palangi. Ai te usu e sa vea. Luther Vandross, and this is Severe's own version of Always and Forever. Le vionga ia teito taloto taleni o le a aveina le tō pasi se i tau i le se pulu le fiafia nei. God bless, love you, take care of yourselves. We'll see you back here, same time, same place, 4 o'clock. Le Gagaifo Faiva i le aso atao. Radio Samoa, sulima i tolu amo, e a tau ole nei, seifua. Each moment's with you, it's just like a dream to me, that somehow came true. I know tomorrow will still be the same.